Halo perlok boro sesi na padiang sambai phi chakan ge YouTube channel jonga te perlok na sngo bandai khoble phi wei mo ki bala subscribe kan ga channel jonga te kumjur ye gitu barang thamai kan ga channel sngo perlok bandai ge jingkar channel da ka phi subscribe kan ga channel jonga ma te perlok khoble shiboni phi boro te kan video perlok phin sei an le kaisha jrong jong te mauma ba longkum jaka pikai gamta te sai pe ha lu ko jong ne video pin sai te perlok ngala poe ka ne ga lat ban kiu shi jrong te komba phile I ka sain bor kala ja kar teng am to ma te yole se dan pring jung phi ke ba ko aban wan kai sinema te kan ga snong ga don sine sha khmat ler bang sine page perlok news so bada sebu syamo te PG khot komno mo ni jai so te saya komen perlok la jan poyer tat ma nong ner lai I te mau ma te I upside spang te perlok ni dang e poyang ne te aklat bani thu karteng e phi mane ni du ta o mau len tha ma la khot karteng yo te man tang e dang e poyang ne o mau len tha khon ma nim pat poya ta o mau len tha ba kham he yo ne te yo ni mau la don la ga jong ka khana ma inshwa tang ma ngapat ngamba tip bahara te menta perlok ini le page direct no yo ta o mau len tha ba kham he mak ban yo to mane te sai page mat perlok perlok menta ngi lai poi hang ne te ne de ta o mau len tha ma ba he te sai pe ma phi ulong no
perlok pi mo kate ka surok te kabang wanya inti mene kalarit bahan marba new mau la shong ha jrong lum ha mon nakta kadau perlok ke video tangkom ni kalau kot te lada pisung tanat ban pe ya kan ga channel jonga sumba ban ai like ban subscribe mo perlok khnang bangan dang yok sim shu ban penmi sekiwi kiwi pat ki video ku bless you bon.